dat alcohol teen zijn gemeenskapsgeheidheid in Limpopo verbaan het. Die optrede geleid deur EFF-leider Julius Malema bedoel om sterk beskoop te steur dan alcoholmisgebruik in die invul daarvan aan jong mensgesinne. Julius Malema's recent ban on alcohol, I believe that the economy will start failing dismally because alcohol is one of the major distributors of funds in our economy. Hence, a lot of taverns will start losing business, a lot of people are going to be unemployed due to all these alcohols not being sold. Die dande was aan simbolies dat het een geboor gedoen op discipline en besluit oor die verwarde omtrent. South Africa is very alcohol, and then it's really cigarette. So imagine cigarette and alcohol, that is my economy. Woner van die gemeenskap is bly oor die voorstel. And then it's really cigarette. So imagine cigarette and alcohol, that is my economy. Alcoholmisgebruik gefokus is op opbou van die sterkte gemeenskappe. Reflecteer Titinas Soshangovi.